Ako je moguće, dobro je da se kupamo ili tuširamo svaki dan, naša koža bogata je porama. Ako se redovito ne kupamo, naše pore će se začepiti i koža neće moći obavljati svoju funkciju kako treba. Topla voda otvara pore na koži, a neizmjenice toplo-hladna umiruje živce i izjednačuje krvotok. Ako slučajno imamo hladne ruke ili noge, puno si možemo pomoći sa toplo-hladnim kukama. Tuširamo se 3 minute vrućom vodom i 30 sekundi hladnom vodom, postupak svaki put ponovimo 7 puta. Dok je čisto hladan tuš dobar jer na izuzetan način odmara i okrepljuje organizam. Posle kupanja treba koristiti što grublji ručnik, tako se iscrljati da koža pocrveni i tako dovodimo do poboljšanja i prokrvljenosti epiderma. Nakon kupanja ne trebamo koristiti prljavu odjeću, jer će se toksini iz odjeće natrag vraćati u tijelo. Pijmo i kupajmo se obilno, pa će nam biti bistar, a misli sređene. Poštujmo prirodne zakone i priroda će poštovati nas. Živjeli!